Ole February ni somni pali the 9th Mizoram Legislative Assembly ina and passed the Mizo Marriage and Inheritance of Property Amendment Bill 2026 chungchang akhan MHIP te po in non tura kan du thu te kan han thlen to ani khata khanin MHIP chuanin ngun takin Mizo hmeichhia te zong him tlan na tur ngai to in kan han zir chiang ani pakhatna chuanin athupui a title hianin divorce in thren ti hi pai aloni ta hei hi dale ngei ni se kan ti the Mizo Marriage, Divorce and Inheritance of Property Amendment Bill ti ni in ta hianin divorce hi tel le ngei ni se ti kha kan point number 1 ani Number 2, chuanin section number 3 pasari na hianin does not include acquired property ti oma hemi acquired property ti hi include ni sela ti kha kan handu le section number 11 subsection 3 hi omit vek alo ni le ta hemi hianin in chen chung changa lekha kan han nei ang chi te khatiang ang chi khapai ani hemi hi dale ni se kan ti tin section number 19A hianin telbel tur kha an ron da hetia telbel tur an da ro ani chuanin he section number 19A po hianin keini ina meichhia te ta na himzo ka kan sia ta wangin hemi ro khom thu heirship certificate succession certificate ti hianin hildang anga chanchin buwa te a hun chung a soi buai thei hun chung khatianga chhuwa thei ang chi kha telveni se kan han ti bok ani ti chuanin section number 25 hian an in thena omin mi pale meichhia an in thenin not exceeding 50% ti hi acquired property atang hianin not exceeding 50% ti hi ta ani hemi hi not exceeding ti ni lovin share of 50% from the acquired property 50% share kha acquired property atang hian adikalo section number 25 hianin nupa anin thenin not exceeding 50% of acquired property hi meichain achangang ti ani not exceeding ani chuanin 5% te po ani theya chuwang chuan not exceeding ti hitel lowin share of 50% of the acquired property ti in ta ni se kan hantia tin section number 26 27 28 le 30 te hi avain omit top alo ni ta heng an omit zinga hianin an omita hianin meichhia ina ro kan nei ve ke mani mimalina kan personala ro kan nei ve ang kan hum himna dan kha apai bo ta vek maya chuwang chuan he section pali section 26 27 28 30 tun 2026 an pei tak te hi pai ni lo se 2024 ek ang khan man chun zom la ni se ti hi kan ngin na ani boka ti chuanin amendment of scheduled 4 ti kha ato bera khan oma heta hianin section 19A of the act shall be substituted ti kha oma soyang khanin 19A kha ama kan soyang khan hei substitute ni lovin ama mi ang khan a omdan pa nga in lom se ti kha kan du thu sam ni boka tin ato bera hianin Minister of Law and Judicial Department in adming sign nanin statement of objects and reasons sakhanin kan pol ming hi chut diklo nge ti diklo pala oma Mizoram meiche in sui khom pol MHIP ti in oma hei hi Mizo meiche in sui khom pol MHIP ti in minda sakse kan ti bill atanga kan hu dan hianin
Mizo hmeichhia ten engemaw in nei le in then chung changa te po him tak le lungdam taka kan om tlan theina tur ni in kan sia a heng kan rot na te kan thlen te hi min pom sak ni tur po in kan ngen tak me ani